Nilqakom għal podcast ieħor Conspiracy Theory, illum għandi persuna miegħi, persuna sabiħa minn barra u minn ġewwa, mhux wiċċ ġdid. Ħafna minnkom jafuha fl-industrija tal-wellness, aw min jafa mhux fl-industrija u min jafa fil-qasam sportiv. Somma tilbes ħafna kpiepel din il-mara sabiħa, din isimha Ingrid Sammut. U llum ħansiru nafu l-parti reżiljenti tagħha. U nazzarda ngħid anki l-parti spiritwali tagħha. Kif inti, Ingrid? Tajjeb ħafna, inti kif inti? Nirringrazzjaw l-alla edina. Efemni tajjeb, għaddejjin, kien ħobni. Ekku, għaddejjin, sissa Li għaddejjin. profdilna. Ikkuġi, naċċettaw. Ekku, ekku. Aħna insertajna ħajitna ġiri qsamna minn qoddim xurxin, nafu lil xurxin, ma qatt ma sert nafek daqshekk viċin daqs dal-aħħar. U nħossi li kemm li sirt nafek, isni akkwistajt xi ħaġa ekstra bonus f'ħajti għax jiena nemmen illi n-nies li niltaqgħu magħhom ħajjitna jarrikkixxuha. Aħna ngħinu l-xulxin, nfejqu l-xulxin dejjem l-istess affarijiet ngħid jiena. No man is an island u kull meta nsib persuna sabiħa li nsir nafa, ħajt inħossa arrikkixxit ruħha naqra iktar. U inti waħda minn dawn in-nies sbieħ. Upgrade mela. Upgrade. Però xort għandi kurżità biex inkun naf min kienet Ingrid. Mela, Ingrid. Naħseb jiena Ingrid hija dik il-persuna li dejjem tiġġieled kontra l-kurrent. Naħseb. Le. Jiena nħoss li Ingrid kemmilni f'dal ġejni jiena irrealizzajt hekk toqgħod tara ikollok ħafna ħin fuq idejk ħafna drabi. U tibda tara isu ħajtek kif żvolġiet. U dejjem kien hemm pattern fejn jiena dejjem hemm isu dak il-fażi f'ħajti li kif qed tgħid inti tarrikkixxi ħajtek, però through a lot of hardship. Issa jew dan kien id-destin tiegħi, jew hemm xi purpose f'ħajti li nemmnu ħafna dan jiena li I'm here for a reason. Alright, tgħidli inti xi speċjali, x'qed ngħid li inti speċjali, imma inħossek, vera nħossa din, mod spiritwali, li jiena ġejt fid-dinja to make a difference. Mhux just to comply, to stay oblivious to whatever is happening around me, imma qisu dejjem ikun hemm dawk l-episodji li jiena they shatter me in some way or another, whether it's childhood trauma, whether it's relationships, whether it's work, whether it's profession, whether it's you name it, disease li kelli reġenti. Li they strip me to the core u jiena noħroġ iktar b'saħħti. Jiena nemmen ħafna fil-dik teorija li what doesn't kill you makes you stronger. U dika vera taħdem fuqi, nara jiena, nemmen ħafna fija. Sissa, at least, dejjem ħriġt b'saħħti u kbirt iktar. U mhux ġas kbirt għalija, nipprova I radiate dak li nitgħallem l-enerġija tiegħi lil ħadd ieħor għax dik ħafna nies jgħidu li jura inspiration ibda ngħid mhux qed jaraw ma doff inspiration bniedma moġuwa bniedma li qed tesprimi għax jiena mbagħad għandi l-arti tal-espressjoni nħossha ħafna wkoll li I can express myself ħafna. Imma deep down naf li n-nies they relate to speċi meta jaraw dik il-persuna reżiljenti u akkosta kollox qed tibqa' għaddejja u tiġġieled in a positive way, mhux naf kif. Jaraw ispirazzjoni u ġibu l-motivazzjoni għal-jom infushom biex ikomplu għaddejjin. Issa inti saqsejtni forsi żvijat naqra minni Ingrid, jiena dik il-persuna li dejjem narani hemm isni kolli nagħti visual image tiegħi tkun dik il-persuna brriħ għaddej u jiena dejjem għaddejja. Sissa dejjem hekk narani. Xi darba nixtieq inkun fil-kalmezza u fl-armonija u fl-ekwilibrium, imma bħalissa nħossni li għadni għaddejja f'dik il-battalja. Nsaqsik xi ħaġa.
taħseb illi il-kalma issiba jekk tibqa' tgħixaw barra, jew taħseb illi biex issiba se tidħol hawn ġew? Ejva, le, tidħol hemm ġew. Il-dinja taljanana ħafna. U jiena kont taljanata u biżi ħafna qabel ma ġara da kollu li isek ġurnata tgħaddi u qasbis tirrealizza li għaddiet tqum filgħodu tiġri biex tasal l-appuntament li jkollok, rrid tillaħħaq mal-professjoni, mal-business, mal-sport, mas-sfin, mal-wellness center, mal-familja, elf ħaġa. Ġifieri, kif inti kont nilbes ħafna people differenti. Però, ifhimni, I don't regret ġifieri, għax that's what made my identity, ġifieri. U bekk ħadd blow kbira jiena b'dal disease li kelli għax għatali good chunk 90% of what made my identity in my previous life. Isa ek ngħidilha jien. My previous life issa dħalt fit-transition għal my new me, taf kif? Mela għajdli xi ġralek. Jiena ħafna nies ġiġa għandhom background tiegħi għax kont kellimt qabel ukoll. 2024 ġej diagnosed with an aggressive cancer. Out of the blue, għax vejna vera kont healthy, ġifieri, u nifollowja, more training u nikol tajjeb, bla bla bla, insomma, u anyway, faqqa dal-cancer. Indixatic nerf, ġifieri, laqat ma samu bih, ġifieri. U bidli ħajti ta' fuq, ġifieri. F'daqqa waħda jiena ġej diagnosed cancer, għallu li se jaqtaw li siqi minħabba l-cancer, għax kien ġo xatka fejn tibda il-koxxa hemmhekk. U beda jikber, u jinbida, għax hu kien tumur, beda jinbida l-mod aggressiv in cancer. U the only way għallu li I had to amputate. Jien ovvjament resistejta aktar minn ma nafxiex l-amputation, insistejt ħafna ġiliet ukoll ma ħafna tobba u professjonisti. Nawej għaddit tiegħi ukoll għax ġabu li surgeon minn barra u we amputated kind of minn ġewwa qataw li xedik nerv. Però siq ġiet paralyzed. U jiena mingħajr siq. Meta 90% ta' ħajti kienet tirrivolvja madwar il-physical, jisom qataw li 90% minn ħajti pratikament. La stajt niprattika l-sport, la nisfen, la inti tafax, inti sfin. It's not just the tisfen, it's the passion, it's the emotion li inti għandek li tabbina ma dik il-practice li titlef inti fil-verita. Tifhimni mhux ġasu billi ma tistax tisfen iżjed. Le, it's what you associate with it, ġifieri. It's a spiritual experience as well. Titlifa l-passjoni tiegħek, mbagħad tibda l-kimo li toqtlok, litri li toqtlok, il-kimo stef toqtlok. At least il-kimo l-ħadd jiena kienet tant aggressiva li asbajt naraf li nifsi. Emotionally, physically, spiritually, tibda tmut inti. U waħda, d-realtà kollha tittassorbija, you have to digest it, you have to accept it, you have to adapt to it. U f'daqqa waħda, it's a new reality li inti you weren't prepared for it, u f'daqqa waħda it hits you, it's like daqqa ta' trakk u ħallik tal-post. U diku dak li ġrali jena li still ma naħsibx li jena adattajt fully għal that tip ta' ħajja, xadni I'm still mourning what I lost, the losses, the continuous losses. Nara sħabi għadhom dejjien l-stil ta' ħajja li kelli jiena kont nifrekwenta l-istess postijiet bħalhom. Qabsa ta' qalb kbira, mhux. Kien hemm peress li l-kanser tiegħek kien rari ħafna. Kien hemm xi ftit oħra li kellhom l-istess tip ta' kanser u mietu qedli. Iva. Jiena bdejt nirriċerka ħafna, ġifieri, kien beda ChatGPT eżatti dik iż-żmien u fajtu l-istatajt bil-mistoqsijiet. Nagħmel riċerki u nistaqsi nibgħat barra
Mbagħad kont iġġojna xi forums fuq il-Facebook u support groups oħrajn fej basically they shared the same disease but not the location kienet differenti għax hu cancer li kelli pediatric. So u fil-bone, ġifieri jiena tifla u lanqas kien fil-bone tiegħi, ġifieri diagnosed. Ġo nerf kien. Ġo sciatic nerve, which is the main conduit li għandna ġo ġisimna tista' tgħid. Fost ħafna oġi, ġifieri l-oġi għadni sal-lum, anki bħalissa, as we speak, I'm in extreme pain, ġimma I'm learning to kind of hide it, you know, sax toqgħod titgħawweġ u tibki ħin kollu, ma tittajx bih dal-oġi. U bdejt nifollow jom u nara x'esperjenzi qed jgħaddu minnu taf kif il-kimo li se nieħdu, it-tabib qal li il-kimo li se tieħu aggressiv ħafna u għandix garanzija li you're going to survive, if not the cancer you might not survive the chemo. I mean, you know, it's a lot, you know, it's a lot. Tibda tħares li ta' madwarek, il-ħajja kemmi kultant bla sens, tgħid ma toffi f'daqqa waħda fil-li orrajt fil-li titaffeċ. Meta bdejt nara n-nies l-oħra xi ċert jgħaddu, ġifieri ħafna minnhom imutu bil-kimo stess. Joqtolhom. U daw qed insemmu tfal u teenage. Ġifieri wuċar aħna naħsbu li batu iktar. Fil-verità tfal u teenage huma ħafna iktar reżiljenti mill-kbar għax they can resist treatment għandhom il-growth hormone tagħhom tihom ċans iktar jekbru jbidlu ċ-ċello l-iktar malajr milli xi ħadd. Anzja. Le, mhux anzjani. Istejx ta' qabel. Le, I mean, you know, grown up. Terġa' il-kimo kienet directed lejn it-tfal. So, ma tagħtix każ il-hormones tan-nisa, ma tagħtix każ affarijiet oħra. So that's something else you have to deal with it. Oh, unfortunately, medical profession, they don't give the little. Ma jagħtux l-inqas importanza li l-kwalità tal-ħajja. L-importanti li inti you're alive, u mbagħad jekk tgħix b'siq waħda, bajn waħdek u bl-oħra kważi it's not within their remit. U dik tweġġani ħafna jena għax we are a holistic person, we are one person, be it emotionally, be it physically, be it mentally, be it sexual. We're one and the same person in one body. You can't divorce the different aspects of one body. U tippretendi li dak il-bniedem ħajjiex, at least jekk qed teħ ċans għall-ħajja li tagħmel sens għalih with some quality. Imma le. Dika xi ħaġa naħseb li qatt irridu nevolvu fejn tidħol il-mediċina. Kieku kont inti tabib. X'kont tagħmel differenti? Kollox. Le, kont. Għani li għalfejn insaqsik. Jiena u inti ħafna fuq l-istess wavelength. Naħseb illi kikun għaddim l-istess esperjenza bħalek namel, nieħu kważi ridni fidi li nirriċerka namel il-parti tiegħi. Għax jiena nemmen illi ħafna nies jidħlu għal xi ħaġa b'motami, għax jafdaw b'motami. Ma tihomx tort ta' mhux hekk, għax aħna hekk ġejna endokrinati li nemmnu li medical profession. U għalhekk qed insaqsilek dik kieku jkollok reverse role. Illum il-ġurnata li għaddejt minn din l-esperjenza, għax nixtieqek tidħol ukoll anke fil-mertu ta' fl-opinjoni tiegħek xi żbalji saru. U dan kollu mod kostruttiv għax hemm barra nixtiequ li jekk qed jismana xi ħadd. U forsi għaddej minn xi ħaġa simili jew alla ħares qatt xi darba tgħaddi minn xi ħaġa simili u tiftakar fil-podcast Ingrid. X'jista' jsir differenti? Hemm ħafna affarijiet li jsir differenti. Xaġa li vera nixtieq nara jiena fil-mediċina, fil-medical profession, hija li ndaħlu flimkien li il-conventional medicine u l-holistic therapy or whatever you call it ikunu complementary, mhux competition.
jiena kien jiġi it-tabib, musa ngħid minnu semi smijiet, l-onkologist. Kien jiġi jittawalli fuq għax kien jaf li jiena infittex u naqra u nagħmel. Jittawal fuq il-komodina tal-isptar waqt il-kimo u jara għandi xi ginger, xi affarijiet u darba sabli xi biċċa ginger naħseb. U għalli dak ma rridekx tieħdu waqt il-kimo. Għatlu għalfejn, biex tara l-kimo kemmu ħażin ġifieri, għax it could work against it. Xit toxins, min valenu diħelġu fik. So il-ginger, superfoods, laqas kien ikun irridu nieħu. Anki jekk kienet tagħmilni ħafna constipated, kont ikun staġġinata. U għalli probabbli konna operaw darba minnhom, minħabba l-imsaren ma bedewx dakka kienu slow ħafna bil-kimo. Għatlu toperani, għatlu niprofa mmexxi waħdi, taf kif nieħu affarijiet li jmexxu u dakka. U bdejt nieħu tabek, u hekk. Għalli però tittajli xattiħu, għatlu ġifieri inti kuntent operani. U ma mhux kuntent li jiena qed nuża l-ikel li huwa l-mediċina free li teżisti. U kien ġabli niftakar kien ġabli xi mediċina, kienet highly potent ġifieri din mediċina. Bdejt niblidja minn 3 benadi. Vaginally, anyway, ma ħanidħol f'affarijiet, rectally u anki mill-bladder. Minn 3 benadi bdejt niblidja. Għatlu dix mediċina tajtni. Alright, irnexxieli mmur il-bathroom imma min jaf xi ħsara kienet qed tagħmilli din biex ġismi reaktib dak il-mod. Ġifieri di xi ħaġa li ara, Steph, the best medicine is free. Sunlight, holistic healing, meditation, food, superfoods. U aħna noptjaw għal dik il-mediċina li tkissirna. Il-mediċina fil-verità mhijiex qedem dinna qribsa to cure us, but to mask the symptoms. Biex ittaffi s-sintomi. Sawa? Il-mediċina fil-verità hija profit driven. So, at the top, sajjeb, u drizz down to il-tobba, il-farmaceutiċi, kolla li we are customers, not patients, fil-verità. A cured patient is zero profit. You know? So, fil-verità, inti, they try to lengthen, itafulek is-sintomi, ituk il-painkillers, jekk ituk mediċina ħatfejqek minnaħa u toħloq problemi oħra, so you're a customer for a different reason, again, a repeat customer. Li qed nipprova ngħid jiena li n-nies barra għandhom jiftu naqrajnihom. U they think outside the box. Mela, jekk jiena ġej diagnosed, fittex, alright, forsi mhux kulħadd jinqala, jew da, imma don't stick to x'jgħidlek x'jgħidlek it-tabib. It-tabib ma tihomx tort it-tobba, għax that's what they learn. Bdej għamilt naqra riċerka, il-medical course li jieħdu t-tobba, taf kemm fih nutrition element tiegħu a few hours. A few hours, not even a week. Not even half a week. A few hours. When nutrition is our fundamental, our basic medicine. So, you are what you eat. We are what you Jiġifieri eat. jekk inti tistudja bniedem l ħaġa li għandek tagħmel tara Fiet x'inhu iddaħħal jiekol. ġismu. Tajjeb. Oh, we discard it. For a reason, ġifiri dan maħsub hekk, ġifiri, from the top, li il-medicina, il-medical course għandu jkun kważi fully equals pharmaceutical. U pathology, ġifiri, other than that, they don't study nutrition at all. Jekk tgħidilhom nutrition, għasideja. Għasideja ta' xejn. Ħafna drabi jien kon noqgħod ngħidilhom ħafna Mhux affarijiet. kienet tkun il-feedback tagħhom. Xej, resistenza. Ma jirrikonoxxux Resistenza u ġifieri. kważi kienet anke taqleb fuq arroganza. Ġifieri isek qed tipprova kienu jarawni qisni I'm trying to outsmart them. Tifhimni? Għalfejn ma kienx iħallik l-onkologist tieħu l-ginger sakemm kont qed tieħu l-chemotherapy. Għax it could work against it, għax il-chemotherapy huwa toxins, huwa
And ginger could Huwa work valenu again. qed jeqret kollu. Huwa valenu, issa l-ginger Il-ginger. jista' jaħdem kontra dak il-valenu. So I wouldn't be taking il-valenu li suppost Kollu. kollu. U l-kimo hija valenu. U don't exclude li hawn ħafna rimedji oħra that are neither recorded. Okay? U jekk jazzardaw jitkellmu, u mbagħad forsi terġa' tmur għand l-ukoll xellek issa kompli with your holistic healing hija tiġi x'għandi. Allura n-nies jibżgħu, Stef, jibżgħu jitkellmu għax jgħidlek jien jekk nerġa' mmur ikolli vera bżonn minn għandhom. Daħlulek il-biża' mhux hekk. Daħlulek il-biża' li inti mhux ħajaqduk u vera ma jaqdukx. Jiena kelli konsulent partikolari, again se nsemmi ismijiet, li literally għatani mill-lista tiegħu tafani fuq konsulenti ieħor kien qed jirretirja, ġifieri kien offiża minni taf kif. Vinta li għamiltlu xi ħaġa li ma kont għamiltlu xejn, naħliflek ġifieri. Biex ma jaranix iktar, għax rali jena għad ma jibsa, kind of, u rrit b'mod stinat, rrit l-infiq, u l-infiq anki quality of life, u rani trettu. Rani tret għalih nifsu. Ġifiri, għax jena bdejt niprofa, u dan l-istess wet li ridni amputatja, li ridni li kien joqgħod kien ħafna insensittiv fil-konfront tiegħi. Dik oħra li nixtieq nitkellem naqra fuqha, is-sensittività tal-konsulenti u l-medical professionals. Inti għandek pazjent quddiemek, ir-realtà tiegħu f'daqqa waħda inbidlitlu. M'għandekx robot, tismaħ ta' pazjent, ikollok dik in-naqra kif tajt li Paċenzja, tolleranza. Empatija. Empatija, dik il-kelma, empatija lej. I mean, xej, ma teżistix, Stef. Speċjalment il-konsulenti, the top notch ones. Nope. Kif titħoldihom taħseb li għandek virtual stop clock, ġifieri bil-kemm għandhom ċans ikellmuk. Kif tgħidilhom fit-tixtek mela kompli fit-tix tiġixaw, dak it-tip ta' arrogan, iva bis-serjetà. Mela darba rajt il-cancer jena fuq il-laptop tiegħu jew f'computer x'kien insomma. Rajtu hemm ġoxxetik nerf embedded hekk u kont qed naqasna fl-jew cancer. Għalli li tumur għal-bidu, mhux hekk ħasbu. Eżin tumur benign li kien easily be removed, excised. Għalli jiena miltu waħdek taf kif l-għallu daqshekk kbir 6 cm ġoxxetik nerf, mhux taf xejn dak loġieħ. Immaġina twessa xetik nerf. By 6 centimeters. Taħx tamillek ta' għalli li ta' taħx tamillek. Tipo, issa morħu ġinnan tonik hija. U jaddilek. Min. Umbat ħallina nistennew. Ġifiri ħafna xhur. Qabel ma ġejt referred l-oncology. With an aggressive cancer. Xej, bdaw jistennew għalu the full diagnosis minn barra, il-pathology test, ġid riżultati tiegħu. We had already preliminary results minn Malta. Però they had to, għax tant kien stramp li bdaw jaraw li rridu diagnosis minn barra, rridu a second opinion minn barra, minn Oxford. U minn Oxford ma ximkien ieħor, bla bla bla, x'ħadd ma jrid qisu jieħu responsabilta fuq diagnosis, apparently. Anyways, mbagħad kelli nkun jiena personali li kontattjajt ħabib tiegħi llum miskin mejjed ħarafirlu li kien għaddej mill-kanser u qatlu minnu l-onkologist tiegħek ħalli laqas biss konna fl-eżist is-samok xejn, I mean qatt ma tkun iċċappast min ma tkunx taf fuq ċertu affarijiet. U għalli, per eżempju, għalli s-saħantik number tijaw, għalli kellimtu, it's okay, right, aċċetta, u batlu jien personali, għandu jkun il-pazjent imma. U naf oħrajn jena, ma mieta wieħed partikolari li miet bl-istess tip ta' kanser li kelli jena, li tajd li kemm nixtieq kelli dak il-kuraġġ li għandek inti biex kont nirreżisti għax ħafna nies they rely fuq xejdulhom it-tobba. Għax aħna hekk tallimna li t-tabib huwa l-Alla u fejn tidħol is-saħħa, taf kif.
And you don't double xajdulu. You don't question and double check l-affarijiet li qed jgħidlek. Imma unfortunately realtà hija xi ħaġa differenti. Kemm importanti li pazjent ikun jaf jikkomunika mat-tabib? Jiġri, inti li rajta sew esperjenzajta, kemm importanti li kull sintomu li qed tħoss tgħaddih it-tabib għax it-tabib għandu bżonn ikun jaf biex jagħmel the full diagnosis. Importanti ħafna ġifieri jekk qed tħossu ġieħ jew jekk tħoss any symptom tgħidlu, ġifieri ħalli hu jkollu the complete picture. Ġieli reżistewk. Ġieli. Ġieli jettilhom pereżempju isma' qed inħoss hekk u hekk. Għax jiena nemmen ħafna bl-intuition ukoll. Dejjem jirreżistuni jiena. Jiena forsi daqsxejn għadmi b'sa vera, ma għal-ġit tiegħi taf kif għax vera rrid li. Hekk għandhom ikun. Hekk għandu jkun imma I'm sorry, Steffi. Huma jridu dawk it-tip ta' pazjenti li jaċċettaw, thank you, jaċċettaw jemmnu dak. U ma jsaqsu xejn. U ma jsaqsu xejn. They don't challenge them. Jaraw naħseb bħala isa ma nafx. Ma nafx jaraw, either a challenge, either għaxina kieku xi ħadd jiġi fil-professjoni tiegħi u jgħidli isma' jista' jkun hekk nipprova nieħu minna anzi. Forsi Offiża. Offiża. Anki jekk mort second opinion, which we have a right to. Mela ngħidlek din ukoll. Meta kont jiena ġejt klassifikata taħt orthopedic, issa jiena il-kanser tiegħi kien geriatric nerve, so it's nerve, it's neuro. Bdejt ngħid imma kif orthopedic, mhux neuro. Imma neuro mbagħad skoprejt li it's brain and spine. Fejn jidħol peripheral nerves kif kien tiegħi, it's like a grey area. U jitfgħu taħt orthopedic. Oħra u meta kont mort initially u meta ġej diagnosed initially kien żmien il-ġimgħa Santa Marija. U kien kulħadd mhux available holidays u x'naf jien. Jiena nġennint kif rajt fuq l-MRI li għandi dak. U ma nsensib il-ħattu hekk. U kont mort għand neurosurgeon. Apparti li kont diġà qiegħda taħt l-orthopedic. Malli sar jaf he raised hell. Qed ngħidlek kien one of the reasons why għatani mill-lista. Ġifieri. Sa jien ma mortx to another orthopedic surgeon, jien mort għand neuro. To get inti tibda jien at least panik jgħid bejt spara forsi tolqod x'imkien taf kif. Ma kienx l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu jiġri u technically suppost fl-operation daħlu neurosurgeon. Which they didn't. Imma mbagħad kienu ġabu li wieħed minn barra, etc. Anki l-ixu tal-biopsy. Mela l-ewwel ħallewni ara from the date of MRI it was l-MRI kien ħarġ riżultat ċoe August 13, 14, xaħġek, lejlet Santa Marija, xadna niftakar, 14. L-ewwel ma rridux jagħmlu li MRI ta' siqi fejn kelli l-uġieħ. Għax daw kulħadd jgħiduli li ġej minn dari l-uġieħ. Għallu dak rifert pain, żgur u da. U għamlu li MRI ta' dari. U jem il-gut feeling, kemm importanti li nemmnu li nafdaw, we trust our intuition. U kif kont ħdejh, insomma, tlumma jiena mill-koxxa jisu ġej, għax kif nafa sekk anki nkun bil-qeda, per eżempju. Intir, bdejt, kif nolqtu, intir, nola. Għetlu, so there is a specific spot fej għandi l-ġieħ jiena, u the intolerance, jisni literally xokjajt ruħi, għax being a nerve, dak il-feedback li jtik. Għalli orajt ejja namlu tat-taj u koll. Ejna, MRIs fajti għat ma konna, għat ma kon tersaqt li sptar, għet najlek. Fajti, dajem healthy u kollox. U jien kont naħseb li MRIs full body, per se titħol ġo tube. Ma konċ naħseb li t-segmenti, tħuħsiebu tagħmel pereżempju jekk ta' darek u mbagħad parti oħra tagħmilha specifically. Qedlu mela mhux full body, għalli le, għalli ma la tridu nagħmluha. Ġifieri it was like għana nkbuha, taf kif. U l-ewwel ħareġ niftakar l-MRI ta' dari.
U riżulta li kien hemm naqra arterji jiena peress li kont nitrenja hardcore. Ikun hemm xi naqra taf kif xi disk mikulu affarijiet hekk, u fimni m'iniex żgħira laqqas jiġifieri enter id-depreciation tiegħi ukoll plays a part. U għallu li jattaraħa minn darek, mortan tit-tabib, għalli jattara minn darek ġej, dak li ġej. U kif ħriġt partner tiegħetlu issa tara kemm xi ħaġa b'siqi wkoll. Uħu 4 tim wara joħroġ ta' siqi. U ħareġ u dat tumur. L-ewwel ħaġa li qalli t-tabib qalli dak tumur qalli mhux tumur, qalli dak meta jkollok ponta għalli tbaddilek jew ċesta żgħira għalli jitneħħa easy jew tista' tħalli hemm. Alla ħarsi kollok toqgħod. Jiena ħanilek kseb li kieku ma ġilitx jiena llum minx qed tarani quddiemek. Bil-garanzija li qed ngħid. Kif iġġieliet tajt, kif? Qed niġġieled. X'għamilt? Ħin kollu. Nagħmel ir-riċerka tiegħi, nafda fuq il-gut feeling ukoll, l-intuition, għax jiena oħra, jiena dejjem tip ta' bniedma li I listen a lot to my body. Okay? Dika xi ħaġa wkoll li Rinnin niftakar, ħanilek tad-daħ. Kont niġri qabel ukoll jiena, kont maratoni long distance runner. U kont nħossni tajjeb meta nagħmel fasting. U għamidem li isek ġemel int dejjem tikol għal xi ġurnata sieħa. U jien kont nagħmilha wkoll għax peress li konna nitrenjaw. Kien idejjaqni l-ikel fuq l-istonkor, kont nkun nikol minn ħafna qabel. Di qabel ma ħareġ ġifieri llum kulħadd fissat fuq l-intermittent fasting. Imma dak iż-żmien kien għadu ħadd ma sema bih, taf kif. Anzi kien jgħidulek tittikol kutlet sigħat u għax il-metabolizmu jislowja bla bla bla. U kont inħoss li ġismi kuntent. At peace. U kont nagħmel akkosta li kulħadd jgħidli u jgħajjarni li sniġemel, ġemel kien jgħiduli. Għax l-istorja li kellha. Imma kont inħossni, u dejjem I stick to what my body tells me. Femt? Mhux xi jgħidli l-conventional medicine u jew xi jgħidli whoever. Fimni. U minn hemm, ġifieri I listen a lot to my body, jekk inħoss li arħat xi ħaġa. U ġismi jirrispondini ħafna, ġifieri wkoll. Jekk nieħu xi ħaġa, mqar drink u jagħmel li d-danni ngħid mela dak kien ħażin. Aw min, bqa' nieżel u ma jħoss sintomi ta' xejn. Jiena nibblowt jew whatever. Ġifieri jgħidli l-ewwel darba ħadd il-kimo. Meta dħalt, ġifieri that first day. Il-partner tiegħi minnhom mar jagħmel kafe ġol-kitchenette tal-ward. Għal ħawna nagħmel kafe ta' se niġi. Qasdam 10 minutes ġifieri. Jiġi jsibni kolni għaraq. Crouch dek. Skużi, diareja Flimkien. U ek vera ġismi ma ridix b'xejn Marjeta. Ġifieri għajnejja ħomor minn kollox beda jurini x'qed bellali jimmaw. Jisibdejt nħossni isu xi another personality jgħidli ma x'qed ittini, ħassra x'qed ittini, jiena biex konnu Panadol. Ek, ġifieri I was so against medicine. Mux ħat inżel tajjeb d-let najt ma ħafna nis, imma kont nemmen li l-healing għaddu jkun naturally. Ġifieri mill-ikel, minn dak li provdilna natura. Għax jiena nemmen li jekk hemm disease, Alla ħalaq natura biex we fight it. Tifhimni, u nerġa' naqbad fuq il-biopsy għax kont ħansemmija u naħseb nsejta. The worst thing that they can ever do, which they did to me as well, or I didn't know, by the way, kienet il-biopsy. Meta int għandek cancer, the accumulation of toxins and whatever there is inside, il-ġisem għal-tapposta jiġborhom flimkien, u l-ar ħaġa nistgħu nagħmlu nifqgħu jelu bil-needle u ovvjament jgħidlek issa fqajtni, issa ħaninferixlek hija u jattakkalek l-organi u daqshekk and you've had it. The worst thing is metastasis u jiena il-kanser tiegħi kieku kien metastasized kelli 20% chance of survival. Peress li, fimni, minn kollox għamluli biex
jinferex, ma nafx kont sfortunata u fortunata fl-istess ħin li ma nferix. Għax minn kollox ġara biex jinferex dal-kanser, l-ewwel jagħmlu lek il-biopsy, mbagħad ituk il-kemo, which is like isek tfajtlu isek għandek in-nar u ftaħtlu l-twieqi. Tilt l-immunity system tiegħek kollox. Tilt l-immunity. Ngħidu raġu ħarġilha tal-kanser. Taf għalfejn jerġa' joħroġ. U raġu aggressiv issa. Taf għalfejn joħroġ aggressiv. One, il-chemo doesn't kill the stem cells of cancer. Mal inti għandek ċertu ċelloli tal-kanser that are immune to chemo. U iktar ma tbellalhom chemo, iktar jiġu immune u b'saħħithom. So you're only putting them into dormant state. Kif tuqaf il-chemo jerġa' joħroġ. Plus li lilek iġibuk mingħajr immunity. Ta' xejn. Allura inti m'għandekx is-saħħa u l-immunità tiegħek li tiġġieled kontra whatever happens. Did l-istess kif ġratilna bil-COVID vaccination. Jiena bituċi minn qudiem ngħidha li jiena 200% li minn hemm ġiet. 200, alright, ma nistax intik ma nistax nġib evidenza. Għax ma tistax ikollok evidenza. Ħadd m'għamel studju fuqha biex ikollna l-evidenza. Studji saru. Però saru u ma U għat resqu anki Bill Gates u CEO ta' Pfizer resquhom, ġifieri, hemm court cases għaddejjin. Qed jagħmlu ċertu patterns qed jindunaw u raw x'kien fiha li kienet mass genocide u it was intended to be, ġifieri. Imma ma nidħlux fiha għax inkunu qed nirfsu naħseb punt naqa' sensittiv. Imma jiena ngħid li minna. Għax minn duħatta jiena, that same day, that same afternoon, minn duħatta, bdejt notor minn si immisma la maqra biex nimxi, għamint a good 3 weeks. Bdejt inxom untijom metallic, inxom isu kont nejdrom ma għati l-xol kont kumur l-uffiċu, nejdrom ma għati għamil forsi għandu għati għamil lejsi jew xaħġa, minn t-xom u xaħġa. Literally isu xaħġa like a fuel kont inxom, tip ta' fuel. U lasted months ġifieri. Minn duħat il-booster, l-ar waħda li kienet. U minn studji li saru, sabu li l-immunità niżlu jenna tant li inti mbagħad ikun prone jew kollok xi predisposition għal xi tip ta' disease joħroġlok iktar malajr u maġġel u ġismek m'għandux l-immunità biex jiġġielidlu. Naf li ħajkun hawn min qed isimak titkellem u jgħid imma dik kif qed titkellem hekk, di xi tabib, di xi onkologist, minn fejn ġabitha din l-informazzjoni. Lejn tabib, lejn onkologist. Però meta inti tkun fiha dak iż-żarbun u kollok ġifieri your own experience, inti bil-fors tridu ma tridx ħatkun compelled biex tirriċerka. Issa u min forsi tantx inqala jew ma jifhimx jew ħaġa oħra they rely on other people. Imma jiena nsertajt ninqala. Bil-fors tagħmel riċerka bil-fors għax inti għandek your own life at stake u ġifieri ovvja li ħad tipprova salva u jiena a life lover u big nħobb il-ħajja, ġifieri mhux just I survive, I want to live. I'm not just alive, I want to live. Tifhem, I don't just exist. Tifhimni. U kif kont qed ngħidlek, ġifieri tobba ħafna drabi they preserve life but not quality of life. Għalihom I'm a success factor la għadni nieħu nnifs, ma jiena ma rridx just nieħu nnifs, jiena għandi familja, għandi personalità, għandi l-identità u oħra. Inti, we are a holistic person, I mean, we are one person. Ma tistax tneħħi il-mental, l-emotional. Inti kont taf li meta għandek l-emotional health tiegħek edha tiġi attakkata jinbidel il-chemistry taċ-ċelloli ta' ġisimna. Brava. Ġifieri ideja manna ta' kemm aħna on a much wider spectrum minn dak li naħsbu. Kemm il-fiżiku tagħna jiġi jaffettwat minn moħħna u mill-ispiritwalità tagħna, l-aspett emottiv. L-emozjonali, emotional health, sexual health.
you know, it's all interconnected, Steph. Ma nistawx inneħħu wieħed u mhux u l-ieħor. Fejn tinsab illum Ingrid? X'ġara? Illum inħossni li iktar tħalt iktar fil-spiritualità. Mhux reliġjon ta' nitkellem, spiritualità. I'm iktar into me, into the inner To side. the power of yourself. Power of myself, the spiritual side. U again, għax bil-fors, meta inti you're stripped to the core, is-survival instinct ħajtik li inti you explore other means. If you can't go through the physical, you go through the spiritual, through the emotional. Taf kif? Tipprova ġib dak il-vibe li kellek qabel through other means. Tifhem, ġifieri so ma nistgħux ngħidu okay, għandek mental issues mal-amur. You know, it's not jiena oħra, il-mental therapy tiegħi kienet, il-mental health tiegħi kienet tiġi ħafna mill-physical qabel. Issa, ma nistax, per eżempju, nusa siqi kif kont qabel, ma nistax immur through that means, allora nipprova, xorta għadni nipprova nuża l-physical, immur hydrotherapy fil-pool u hekk, ġifieri the physical side, l-activity nipprova nġib kemm nista'. Imma bil-fors inti biex ma tmurx kuku minnaw, taf kif, trid tesplora means oħrajn. U hemm means oħrajn. Jiena ħafna nies jgħiduli imma ma tidirx taqli inti ġewwa jew hekk, jew isu kultant jibdew jinsinwaw isu qed taġġibhom jew hekk, taf kif jista' jkun ġewwa, jarawk hekk ma jgħidux modik. Tifhem, jew imma kieku jien ma noħroġ ikun ġewwa, tipo isek kif qed toħroġ intik. Għax nagħmel jien diġà għandi sentej. U ġasfrina jien bħalissa kif qed inkellmek għandi siqi. Excruciating pain. Ġifieri qishom qed jaqtaw ili ħin kollu. Hekk jisu tissega li siqi li trid that kind of pain. U xokki għaddej ħin kollu għaddej, l-ġieħ ħin kollu għaddej. U I chose to have that biex nagħti ċans si il-nerv jerġa' jikber. Jien bħalissa n-nerv kiber s'isfel. Kulħadd qal li forget it, impossibbli. Ovvjament għandi a long way biex jasal mill-spine dak irid jerġa' jinżel s'isfel. Jiġifieri inti qed kabbar ix-sciatic nerve terba. I am, yes. It came down to the ankle, sissa wasal. It went axonally, ġifieri. Studjajt ukoll kif daka jikber u ara. Taf tant għandi xi ngħidlek nibda naqbad ħġġet. Meta għamlu l-operation jiena. Għallu lissa tuża l-wheelchair u hekk. X'inhu? Ħanuża l-wheelchair. Mhux tolli rispett lejn kull min juża l-wheelchair ta' ġifieri. Imma jiena ma rridx nuża l-wheelchair. Għattilhom dak ħoduh minna ħalli ma nkunx tempted nużah. Tom, thank you, pero jien ħan nipprova nimxi. 5 hours into the surgery, wara li ġejt ftijaj mill-loppju u kollox. Ġew il-physios, għallu li issa ġabni lek il-wheelchair, forsi tibda tiċċaqlaq ftit. Għattilhom nista' nieħu r-reports tal-surgeon nara x'kitibli with an intention. Għallu li le dak ma jistax jaraħ il-pazjent. X'ġifieri ma jistax jaraħ il-pazjent? Le, available għat-tobba biss. Anyway, għajt ninsisti, l-affarijiet li jgħidulek huma jien I don't take no for an answer. Għatilhom le dak huwa intended għalija naħseb jiena, I want to see it. Anyway, ġabuh u kien hemm miktub li I can be weight bearing, ġifieri nista' nġor il-pis tiegħi. So mela nista' nġor il-pis fost ħafna ġieħ x'inha siqi miftuħa minn fuq s'isfel. Minn fuq tal-koxxa s'isfel net miftuħa. U fimni bej l-ġbit tal-punti, bej l-ġieħ ta' whatever, uġieħ kontra uġieħ. U għattilhom jiena rrid nipprova nimxi. Dakinhar imxejt il-kurutur kollu tal-orthopedic ward. Il-kurutur kollu. Wow. Il-mod, ġifieri. Li kien għalihom ħalqhom niżel sa' wisfel, ġifieri niftakarhom ġew żewġ fiżjows biex iżommuni
twal kienu tnejnek naqra. Ġew biex żommuni għalhom le ġibu li ġast issiġġu dak li timxi bih u mxejt bih, ovvjament sax timxi. Sakemm nżilt mis-sodda ġifieri ħadd xi kwarta, sakemm nżilt mis-sodda u jinżel id-dem kollu tintefaħlek insomma. Imma imxejt. Qalu li issa la mxejt illum inti għandek ċans li xi darba timxi. La mxejt illum. Mhux kara kif kont fajt ġew wheelchair jiena għandni fil-wheelchair. Sewwa. U narrom nies li għandhom injuries ħafna nqas minn tiegħi jiġu l-hydrotherapy pereżempju jinżlu bil-wheelchair, jinżlu bil-carrier u kollox, ġifieri u ġil nistaqsi ngħid imma x'għandhom dak. Jgħidu li qas compared miegħek m'għandhom xejn. Ġifieri naqra kemm il-mindset, kemm il-moħħ huwa powerful. Dik oħra x'punt li nixtieq nġib il-qoddim. Li jgħidlek moħħok, alright, kun limitat bil-fiżiku ġieli, imma jekk inti tgħid ħanasal sew tasal jew inqas. Jekk inti tgħid ħanammira fuq, tasal forsi inqas imma at least wasalt iktar milli ħsibt. U again jiena meta ġie s-surgeon naħħar għalli it's a miracle għalli qed tikber dan għalli keep doing what you're doing. I'm quoting him. Għalli keep doing what you're doing. Għalli x'qed tagħmel? Qedlu xejn, qedlu nibqa' nagħmel terapija, kuljum imur terapija. Bsijat, ġifieri. Għax mingħajr ma nafu aħna s-siq l-oħra tagħti l-enerġija lis-siq. Jien nibqa' nsostni li il-ġisem huwa meravilja. Meravilja. Tal-bliħ, jekk nieqfu nintervjenu. Meta nagħmel terapija, vera niġi emotional. Jien anki conscious li nibda ngħid ejja, pull, u hekk. Issa, tant wasalt għandi masel minnhom qabad. Which is qed ngħidlek. Jekk toqgħod tara l-anatomija tax-sciatic nerve, it's so complicated. It's very complicated. Jiena li ġrali għataw li sciatic nerve with a gap, daqshekk. Umbagħad they grafted it with sural nerve, so komplew għataw li l-biċċa t'isfel. Għataw biċċiet. Sural nerve is not a motor nerve, it's a sensory nerve. So the function was to give it a pathway. Biex jekk jerġa' jikber, mhux jiffajer left right. Kif? Għandu minn fejn jgħaddi. So basically dan sab il-polarity kiber within mela jiena ġejt operata f'February 2025. Fil-ġurnata ta' Jum ir-Repubblika minn għalija dik ta' Deċembru. Xi jkun Repubblika 13 Deċembru, għax niftakar kien is-Sibt. Dejt inħoss l-ewwel ċaqliqa. Flicker, movement. 2 centimeter movement. Ġifieri il-gastrox qed jaqbad, il-gastrocnemius, il-muscle tal-gastrocnemius beda jaqbad. Tal-blieħ. Wow. Ġifieri, tal-blieħ. 10 months later. Ġifieri. Which is something, ħafna tobbalu li insa, forget it. Don't even think about it. Għax imbagħad forsi toqgħod timla rasek. Jiena ħannibqa' nipprova mhux ħaniġi kif kont, ma nistax ngħid li ħaniġi kif kont. Impossibbli kważi dik. Imma as close to functionality as possible. Jiġifieri issa li għandi problema għax il-muscles jiġu atrophied. So il-muscle fibers jiġu jinbidlu isu fibrotic, jiġi isu fatty tissue. U għax qed ngħidlek, tant nistudja l-anatomija inside out naf. Qed nieħu pjaċira x'jiena vera ninkoraġġixxi n-nies biex jieħdu interess. Speċjalment fihom infushom. Mhux fiħinnik fik infusek. Hekk unkompli nikkonferma meta nisma' nies bħalek onestament Ingrid kemm in-natura tanti perfetta. U tant għandna għodda biex infejqu lilna nfusna. And we discard it. Aqqas nirrikonoxxu illi l-ġisem huwa tant sabiħ li jista' jfejjaq lilu nnifsu. U bekk nindaħlu ħafna, ejnu, iva, mela le, u l-mediċina għandha tkun hemm alternatively. Però complementary. Eżatt, brava. Complementary. Mhux jew mediċina jew natural healing. Flimkien għandhom ikunu. Ekku. U il-medical profession għandha tibda mhux ħassirta.
Għax fej ma jkunx hemm ma jsirx. Ta' tobba. Ma waħdi, għandi tabib, per eżempju, ta' t-sokkor, tobba li għandhom ċertu jifmu u jihdu l-ħin u l-empatija jisimawk u jaraw minn fejn ġejja. But in general, medical profession, we're light years away from getting there and merging holistic healing with conventional medicine. Naħseb jena, l-opinjoni tiegħi. Jina naħseb, ma nafx, korreġini inti, ma naħseb dan il-vjaġġ għalik kien vjaġġ li għajmek Spirituali. u tħares lejn il-ħajja b'mod differenti. ħafna. Tidħol fik innifsek stef, tibda tara x'qed jiġri madwarek. U testrapola dak li qed jiġri. Tibda tara kollox jikkonnektjaw, tibda tgħid imma ta' madwar ir-reqdin. Jien kont rieqda qabel. Għax bħalhom kont aljenata u ma kont qed nara xejn. Kulħadd isu oblivious jew anke tipprova tgħidilhom isma' qed tirrealizzaw li pereżempju dik ħażina jew dik tajba jew dik. Imma tgħidli xejn I want to remain positive, di tal-positive. Ma niflaħiex, Għaliex? Ma niflaħiex tal-positive. You remain positive. Imma mux positive in the sense li marriċ inkun naf. Realistic. Le, ma ħafna nis, they don't take it. Il-pozitività li jom marriċ inkun naf, ħalli nibqa ngħix oblivious. Ħalli nibqa nitħaq, mux per eżempju niġi influenzata bċertu negattività. Le, it starts from awareness. Jekk inti mhux se tkun aware ta' xi jiġri madwarek, mhux se tagħmel differenza la f'ħajtek u ta' madwarek. U għalkemm aħna ġejna indokrinati li nemmnu and we comply and all the systems around us, be it schooling, be it medical, be it religion, they're all mastered and shaped to make us compliant rather milli nkunu thinkers. Sewa. Allura aħna nifhem minn fejn huma ġejjin in-nies li l-general public li aħna indokrinati mamulinek, ma mbagħad ikun hemm dawk il-waħdiet li jew kif ġara li kollhom waħda tajba u ġibhom f'sensihom u tibda tħares lejn il-ħajja b'mod differenti. Issa sofferenza gateway u. Sofferenza could be one of them. Ideally ma tkunx. Imma bniedem jidħol fih innifsu meta l-iktar li something strips him to the core. Mux sofferenza bil-fors ta' mart, jista' jkun relationship, jista' jkun x'qed tara qudiemek jew sensittività. Jiena dejjem kont persona sensittiva ħafna għall-environment tiegħi, għal dak ta' madwari. Ġifieri jekk pereżempju tinkellem lilek naf li dak qed iħares li bl-ikraħ pereżempju minn faċċata, pereżempju. Ġifieri I'm very sensitive to the environment. Tifhimni? Jew jekk tħallġu kamra nies naf if I'm accepted or not. Jew if I can fit in or not. I have a feeling, inħoss dak il-feeling, tifhem? Intuition. Ma intuition, Li nemmen li kulħadd għandu ma għandu ma drabi jew jiġi ignored, jew jiġi aljenata x'aljenati u distratti b'ħafna restrictions li għandna madwarna. Il-ħajja maġla ta' kuljum li rridu morru x-xogħol, kif niġu mix-xogħol għajjiena u min ma tantx ikollok enerġija toqgħod taħseb dawn l-affarijiet. Allura s-sofferenza kemm ittik ukoll physical time fuq idejk u għandek ċans taħseb u tirrifletti ħafna iktar ukoll. Għax kien tkun marid fuq is-sodda. Taf kif u tibdanki daw sofferenzi waslu ħafna fimni, jiena bdejt ngħid inħammut, taf kif. U tibda tidħol iktar fl-ispiritualità tiegħek, tibda tgħid jekk immut x'ħansib. Mhux ħanibqa' ngħix fid-dinja pereżempju, kien hemm ħafna żmien twil fejn kont qed naħseb li se mmut. Minħabba l-kanser hu. Issa, minix qed ngħid li jiena clear u hekk għax għadni b'dak għadni niġi monitored u hekk, imma ngħidu li set aside dak. Qed naħdem issa fuq il-quality ta' ħajja u hekk u l-functionality. Imma again dikki u li ħafna drabi when we're shattered hemmhekk li niġu naqra ftana
u nibdew nindirizzaw affarijiet oħra. Nixtieq li jkun hawn iktar awareness u anke f'xi qed jiġri madwarna on a global level speċjalment. U niġu iktar aware u barra l-awareness li nagħmlu xi ħaġa dwarha. Għax ħafna drabi we are divided and conquered. Joħolqulna gwerer, reliġjonijiet differenti, sexual orientation differenti to divide us. So we think we don't unite. Political parties. They can exert their full power on us. Sfortunatament, daw il-ftit waħdiet minn nies li qed jiġu awakened, ideally jiġu iktar fil-massa biex we unite u ma nibqgħux niġu vittmi tas-sistema. Grazzi ħafna Ingrid ta' testimonjanza tiegħek u jiena bħalma nagħmel is-soltu nagħlaq u inti ġibtni għall-aħħar statement li ħanamel għax sfortunatament ejja ngħidu hekk min ikun għadda minn ċertu sofferenza u mbagħad jibda jifforma parti mill-lista tal-conspiracy theorists.